समस्त को गुड मॉर्निंग। कौन कर समस्ते कहे। एक्चुअली मुझे लगी जाइए साफ सफाई कम जमती कही आम टे प्रोब्लेम चलता बोली माने से जो एक्सपायर कर जाते तो कालठू माने सॉरी फ्राइडे रू हम ठाकुर पूजा स्टार्ट हम से घर सफासफी करदे कई तो नहांती मु एकुटिया घरे जानते देखापी कैमेरा तो मुझे देखे निजे कर चल देखी दूसरी देखो ये उपरटा एमती अधा कर बाहर करगुड़ा सब करी चलते मुझे करी आपको देखो सब बाहर कर देती मुझे ऊपर चढ़ी करना से देखे पारुनी मुझे भल क्लीन करदे ये पूरा क्लीन कर केते असना था ऊपर ना सब क्लीन कर देती बाकी एपट साइड देखिपे केते सारा असना अच्छी सब सफा करी चलते मुझे करदिए देखा सब फाइनाली रोसे घर एवं सरला टाइम देखु 12:20 देखु सब ऑर्गेनाइज कर देछि ऊपर गुड़ा सब क्लीन कर देछि ओके रखिले ठीक सब क्लीन तल देखिपे ये रैकटा भी क्लीन तल क्लीन सब क्लीन करदेली ये धोइबार जहाँ धुआ धुई कर सब ये धुआ धुई करदेली सब क्लीन करदेली देखिए चिक चिक देखा ना ना आ गोटे सरला ये डोरटा सफा करनी हसियो डोरटा भी असना अच्छे केते साटिस्फाई लगुच मत निजक बहुत असना होता रोषेई घर हाय गुड इवनिंग आज एक्चुअली इवनिंग रे मार्केट पलि मार्केट रो किस्ता जिनस आनी देखा डेली यूज जिनस फास्ट मो पुओ जिनस स्टार्ट करा तार यहाँ वाफर देखुए सब फ्लेवर गोटे पैकेट नहीं आसी स्कूल नब से किसी खाइबनी सब दरकार यहाँ गोटे आसी पैकेट गोटे तापर यहाँ हाइड एंड सीक पार्लर स्कूल ना सब यहाँ गोटे आउ गोटे फ्लेवर यहाँ चको रोल अच्छी कौन मिलानो दुटा अच्छी तार वाई वाई यहाँ मैगी ना यहाँ वाई वाई अच्छी एमती एक्चुअली आउ दुटा आनी गोटे देखो आउ दुटा नहीं आसपर आलमंड ऑयल बाबा देखाटा हजबैंड यूज करते मु यूज करेनि तो से गोटे पाउचर सी एक्चुअली गोटे घर रहा गोटे पाउच रही दीटा नहीं आसटा हूँ बहुत बड़ साइज अच्छी 290 ml अच्छी बहुत बड़ बड़ साइज तापर यहाँ मोर फियामा सब फ्लेवर नहीं आस मत बहुत भल लगे यहाँ गोटे भल तापर ये मोर गोटे फेस वाश आनी मामा अर्थ मुझे यूज करे आज पाईगली मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करे आज एक्चुअली पाईगली ऑफलाइन तो नहीं आसली यहाँ अच्छी विटामिन सी फेस वाशटा यहाँ भी 3 नारी बिस्कुट बाबा आ गोटे देख गोटे धीरे धीरे पछू बस सॉरी 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 गोटे राजमा एक्चुअली मो हजबैंड को राजमा टोटाली भी पसंद मत राजमा चावल बहुत पसंद आ मुझे सब लूज आने
ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଥର ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇଯିବି ରାଜମା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍। ଏଇଟା ରେସିପି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ଏଇଟା ତଡ଼କା ମିକ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଲୁଜ୍ ବାଲା ଆଣିଛି ଡାଲି ସେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ କେତେଟା ଅଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଡେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆସିବ କ'ଣ ସେଟା ଦେଖେଇବେନି। ଆଉ ସର୍ଫ ହାର୍ପିକ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ସ୍କାଲ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି SCALPE ସ୍କାଲ୍ପ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଗ୍ଲେନମାର୍କର। ଆଉ ଏ ଶ୍ୟାମ୍ପୁଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ମୋତେ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଏଇଟା ମାନେ ହେୟାର ଫଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଥିରେ କଣ୍ଡିସନର୍ ବି ରହୁଛି, କଣ୍ଡିସନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏ ଶ୍ୟାମ୍ପୁଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଡିସନର୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ କହିଲେ ତ ଭଲ ମାନେ କହିଲେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ଏଇଟା 548 କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମିତି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ବଟଲଟା ଏତେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ମାନେ ୱେଟ୍ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଅଛି ମାତ୍ର 400 ml ଅଛି। 400 ml କୁ 548 ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ନେଇକି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ହେୟାର ଫଲ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ସେଥିରେ କଣ୍ଡିସନର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ମୋତେ ଯଦି ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣିବେ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଆଣେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନସିଲ୍କ ୟୁଜ୍ କରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଉ ଟ୍ରେସିମି କଣ୍ଡିସନର୍ ଆଉ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସିଏ ମୋତେ ଷ୍ଟୋରରେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡିସନର୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରି କଥା ହେଉଛି ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କଲୁ କଥା ହଉ। ଟିମ୍ ଟିମ୍ ବାଏ କରିଦିଅ, ହାତ ଦେଖେଇ ବାଏ କରିଦିଅ। ସେ ବାଏ ମାନେ ତାର ପାପାକୁ ବାଏ କରିବ ଖାଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି କି ନାହିଁ କହିବେ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ପୁଅ ବି ଆଜି ପ୍ରାୟ 9:30 ପାଖାପାଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଦିନରେ ଶୋଇନଥିଲା ବୋଲି। ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି। ମୋର ବି ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ଘର କାମ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ସଫାସୁତୁରା, ଘର ସଫା ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଯିବି ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲଗେଇବି, ବାସ୍ ଶୋଇବି। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ अगेन कହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ओके टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।